Dobar dan svima, poštovanje svima. Ja bih samo skrenuo pažnju na par problema koji su mi ukazali sugrađani. Prvi problem je sistem 48 sati, gdje Lampio na putu ka Sarića Osoju već 5 godina stoji ovako i znači imam evo prepisku ovdje, nakon saobraćajne nezgode nije saniran uopšte. Evo, ovdje imam SMS poruke gdje je: poštovani, prema informacijama koje smo dobili od izvođača radova, po našem nalogu predmetni problem je saniran. I to je bilo u decembru 2023. godine. Znači, i to i dalje ovako stoji, evo slika pre neki dan. Kad to planira da se reši? Dalje, što sam se da kažem? Da, u osnovnoj školi u Karanu krov je počeo da se, odnosno plafon je počeo da se urušava, zatvoren je jedan deo, pa me sad zanima kad će to biti rešeno, pošto samo deca i dalje idu u školu, nisu im nastavnici u štrajku i deca i dalje da se kreću, to je ipak osnovna škola, deca su aktivna. I zanima me da li ste svjesni da, odnosno da li ste upoznati s tim, verovatno jeste, da kad ste gradili vrtić u Karanu, da su vam ljudi govorili da ima dovoljno prostora u školi, da može deo škole da se renovira i da se tu napravi vrtić, da nema potrebe za novim objektom. Da, što se tiče učenika, odnosno što se tiče izjave o došljacima i dođošima, da li ste svjesni da u našem gradu postoje dva doma za učenike, gdje dolaze učenici koji dolaze sa svih strana iz cijelog regiona. Znači, svi dolaze da uče srednju školu. Ovdje u domovima ima 499 mjesta i plus oni koji žive u sopstvenom smještaju, odnosno iznajmljenim stanovima. Šta mislite kako se ta deca osjećaju nakon vaše izjave? To me zanima i to bi bilo to. Hvala. Hvala.